Indege za gisirikare za Israel kuri uyu wa gatanu zagabye ibitero 7 byambukiranyije umupaka wa Syria na Libani zigamije kugabanya intwaro zinjira mu mutwe wa Hezbollah ushyigikiwe na Iran mu majyepfo ya Libani. Igisirikare cyanavuze ko cyafashe ikamyo yari ipakiye utugunguru 40 twarimo intwaro zo kurashisha za roketi mu majyepfo ya Libani, harimo n'izo guteresha grenade hamwe n'imbunda zikoresha zo mu bwoko bwa AK-47. Umuyobozi w'ingabo zirwanira mu kirere wa Israel General Major Tomer Bar yavuze ko Hezbollah yagerageje kwinjiza intwaro muri Libani kugira ngo irebe ubushobozi bwa Israel bwo kuzihagarika. Mu itangazo Bar yagize ati ibi ntibigomba kwihanganirwa. Nk'uko biteganyijwe mu masezerano yo guhagarika imirwano yo ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa 11, Israel igomba gukura ingabo zayo mu majyepfo ya Libani mu byiciro mu gihe inyubako za gisirikare za Hezbollah zitemewe mu majyepfo y'uruzi rwa Litani zigomba gusenywa. Israel yashenye igice kinini cy'ibigega bya misile bya Hezbollah mu byumweru byinshi muri operasiyo zakorewe mu majyepfo ya Libani, yavuze ko itazemera ko intwaro zinjira mu mutwe wa Hezbollah zinyuze muri Syria. Muri iyi minsi kandi Israel yagabye ibitero ku mutwe w'abahuti wo muri Yemen ushyigikiwe na Iran, kandi yiyemeje gukomeza ibikorwa byayo byo kurwanya imitwe y'abarwanyi ishyigikiwe na Iran mu karere kose.